abarozi ba Kitara TV musibireho mutayinywena mwebale kwicha hengaro kiro kino ebiro 16 kwezi kwa munana mwaka 2022 tugarukire nabwe nentekaniza yaitu manye biragiro amabara nenyawe yasemwe mavene bunjo kandi kiro kino netugya kuba netu hingisanize bitekezo runini nitumanya halama amateka runde biragiro ebikwatagana n'obugwetwa ekituweta succession. Omuntu bwafa habaho ebintu bibiri. Omuntu bwafa akusobora kuleka ekiramu runda kusakufa atalekere ekiramu. Omuntu bwafa alekere ekiramu egyo niyo tuweta mu rujungu tested succession. Omuntu bwafa alekere ekiramu habaho ki ekyo kubanza kiba kutunura mu ngwe ekiramu ekyalekero mateeka kikwikirizibwa kuba kiri kiramu rundi kiha kiki ekikusobozesa ekiramu okuba ekiramu ekikire omumateeka ekyo kubanza ekiramu kinu kikozerwe nikihondera amateeka aho niho hali omuntu anyakikozere kuba nayetegereza kurungi atahambisirizibwe kandi nayegondeza hali ebyo byone byakubaza mu kiramu ronde ebyo ebyakwenda ngobo okuba rugiro mumeze bwensenu nkoko ebintu bye bibe nibigabibwamu halabo abakikwatawo. Omuntu obwakuba afire atalekere kiramu harohe iteka ekituweto mu rujongo intestate succession kino kiri kibaho hali ogo wena anyakufa atayina runda atalekere ekiramu hati omuntu ogo amateeka gaine mulingo ga ragira nkoko ebintu bye biraba nibigabirwamu. Tubaze ha tested succession runda omuntu anyakulekere ekiramu. Omuntu bwaba alekere ekiramu tumazire kwetegereza ngo ekiramu kikwatagana na mateeka kandi kikozerwe omulinga amateeka gakuragira tugenda turora ngo ekiramu bintu kye bikigaba kandi kyakasatu bintu ki bantu ki abakigabira kandi kyakana ebintu ebikigaba bikusobora kuba nibigabirwa kantandike na omuntu kuba ino busobozi okuba nagaba ebintu runi nakore kiramu ekyo nkibalizeho ira ngo omuntu ona nakuba akozere ebintu akozere kiramu atahambisirizibwe nayetegereza kurungi kandi ali muomezi. Butugenda hali abo abakigabira ebintu bine ebyo muntu akwenda kuleka gabire abina kuba biri bintu ebyo muntu ainaho obwananyini ebiri bintu byo muntu omugenzi nikimanyisa omuntu takusobora gaba rundi tokusobora gaba hanyuma yokufa kwawe okagaba ekintu kitabayire kyawe habwire bwakolire ekiramu ekintu ekyo nikisemera kuba kiri kintu ekinyakuli kintu kyawe obo nambiri waberire nokore kiramu kandi nambiri urugiro mbomezi hariho ekintu ekikusobora kuba kiri kyawe habwire bwokore kiramu bati nambiri ogenda kufera ekintu ekyo kitakyali kyawe ekyo kororwaho kiro kusobora kuba ine motoka habwire bwokore kiramu nogigabira omuntu bati nambiri ogya kufera emotoka egyo noyisanga ngo okagitunda rundi tekyali yawe mulingo so ekintu kinakuba kintu ekinyakuli kintu kyawe habwire obwokoleireho ekiramu nitukugana tutunura boha namba 3 hakyakasatu tukutunura oha akuba nagabirwe ebintu bino omuntu ono niho hanyakuli abana niho hanyakuli omukyara runda abakyara ntumanya amateeka omusajja kusobora kuba n'omukyara kandi akusobora kuba n'omufumbo obwa omukyara kwingura halomu ogi tuita traditional marriage. So abana nka iteeka baba baina okuba n'omugabo habintu bya omuzaire wabo akusobora kuba nyina wabo runda akusobora kuba ise wabo. Tutumaze kutunuramu hali abana baina kuba bona bakusobora kuba bana abomu buswezi runda abana abanyakuli aheru y'obuswezi kitueta legitimate and illegitimate children.
bonna baba entitled okuba n'omugabo hali ebintu by'omuzaire waabo okuba arugira omubwomezi. Ekyakana tukutunula hali ebintu bikusobola kuba nibigabirwa. Hariho omuntu akusagaba ekintu omazima ekitakusobola kuba nikigabirwa. Nosobola oyina kugaba ekintu ekikusoboka kuba nikigabibwa hatali ekyo ekitakusoboka. So tumazire kurora hali ekyo ekikutwara kuba omuntu nakola ekiraamo, ate netutunulamu hali ensonga ya ekiraamo kyonka kyo biki ebikusobola kifooza ekiraamo ekitahikire. Ekiraamo kikube kitahikire kakusanga kiba kikolebwa omuntu ogwo ahambisirizibwe, omuntu ogwo atakwetegereza habwire bwabeere nakikora. Katugeza abaire mulwaire muno, obulwaire butakumusobozesa okuba nayetegereza kurungi, ekiraamo kuba kitahikire kakusanga omuntu akuba nakikora aduupibwa akahandika rundi akarama nabaza ebindi kandi ebikwahukana hali byenyine byakwenda kuba nibikorwa obwamazire kuruga omubwomezi bw'ensi eno. Omuntu bwafa alekere ekiraamo ekibaho nikyo ki. Abantu ababa babalizibweho mu kiraamo mu Rujongo tubeeta executor bayina obusobozi okugenda mu kooti bakasaba ekituweta letters of administration. Bakasaba bakatunga ekituweta letters of probate. Letters of administration zikora bobota lekere kiraamo egyo party nja kuba nengibazaho nayo baitu omuntu wabaine ekiraamo tutunga probate. So kiki ekyo inakora bokuba ofereirwe omuntu waawe ekyo kubaza nokubanza kiri kumanyisa office ya administrator general hali okufa kwa omuntu waawe ogwo. Ekyakabiri okagenda okakora empapura ezo zikora kandi nozitwara mu kooti nosaba ekituweta probate. Probate kooti emaze kutunga empapura zaawe ezo ezikwata ne baziteeka mu mpapura za mahure nekogira omuntu weena ina akakunkuna hali okusaba kwawo okwo asobola okuba n'atamu okuhakaniza kwe mu bire biba biteereibwemu kandi ebire bihwaho hatari omuntu weena akomplainingire runa yetomboisere empapura ezo ziba niziheebwa omuntu ogwo anyakuheebwa obusobozi omukiraamo nkokuba niwe nagenda okutwara omaiso ebintu ebyomugenzi. Omuntu obwakufa atakozere kiraamo runa atalekere kiraamo omuntu ebintu bye byona bigaruka omuntu aina kuba nabirolera rundi naba nabyo harubaju rundi nabiroleraho abo abanyakubinaho share. Ekyo nikyo nyeserege intestate succession. Eri succession rundi buli obugwetwa nambero omuntu aba atalekere ekiraamo. So omuntu aba atalekere ekiraamo efamily eyo omuntu ogwo eino kumanyisa administrator general hali okufa kwa omuntu ogwo kandi office ya administrator general haroho process eyo omuntu ogwo abaina kurabamu rundi family nambere hali okugenda ama office yakao nambere hali ekibakora ekituweta identification ya abantu aba abanyakulekerwe nabo aba family ekomeremu kuba ni batunge empapura za letters of administration kandi hanyuma yekyo office ya administrator general ekwate gaba empapura zituweta letters of no objection. It is in actual it is certificate of no objection. So certificate egyo ebane yole kyangu tiharuho kuhakaniza kuona hali kurugo mu office ya administrator general halogo wena komerwemo okuba najja kujunanizibwa n'ebintu byomugenzi. So mazire kutunga certificate of no objection okora application for letters of administration. Nkangambirege hakubanza omuntu babalekere kiraamo tutunga letters of probate kandi bwaba talekere kiraamo tutunga letters of administration. Procedure rundi emitendere niyemu kuli kugenda mu kooti okateeka mu kusaba kwa letters of administration nazo zigaruka niziteebwa mahure
obuharabaho akasomi hatari okuhakanizibwa kwona okutungirwa kooti haliwe akusaba empapuro ezo kooti egenda mu maiso nekwereza empapuro ezo. Omuntu weena anyakulire administrator of the estate rundi manager rundi omuntu akujunanizibwa n'ebintu by'omugenzi tibiba bintu bye baitu biba bintu ebyayina ebinyakuli mu busobozi bwe nekigenderwa kuba nabigabira rundi ebinyakuba bisigaireho okurora kubangu abimanaging ata hali abo oba for those whom they are entitled halaba bakikwataho rundi abo abanyakubinaho omugabo. So habwakiro kino kiriniki ekyo ngo basiba muno mwebale okwerindira omukumanya kandi mugenda mu maiso no mukuturora kandi no kutuhonderera ha mikutu yona Facebook liking page Kitara TV kandi ha YouTube Kitara TV na buli hamu hona mutyo muno sigaire ndi asimwe Mavini Bunjo habwentekaniza amanya biragiro na Kitara TV. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.